kandi mpagaze ngashima Imana ukuntu yankoreye urubanza ntabisiga kuri Imana ishimwe cyane nari narabyifujije none Imana yarabinkoreye Imana ishimwe cyane amen Imana yanyirije umwana uno munsi sinari ko dukunda gusenga naterewe hanyuma ndashima umwana yarayaraka umuriro udasanzwe ariko uri mu guca nyene ndavuga ati Imana ejo n'ukuri azagira umwana yakize nze gusenga none ndashima Imana umwana aratekanye nta muriro umuriko Imana nishimira icyubahiro amen Imana yarayimukoreye urubanza ku bamuhetse kandi rwiza cyane ariko Imana we yeremeye arasara arimo gusara haca havamo gukizwa no gukorera urubanza tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu ibyiza biza biva mu bibi Yesu nashimye amen ashimye Imana cyane rwose turasenga ko ari maze imyaka itatu yashimiye Imana yuko narasenga ari maze imyaka itatu waye cyane rwose nizaho kuganira aho bitende cyane kakira ndashimira Imana rero naho kakira cyarakuja ariko cyumve bitende yo kuvuga gushimira Imana yuko ndabizi kandi cyaka ndashimira Imana nari nabaye afite ariko ndagenda kwa minisitiri kumbe mu by'amashuri ya education rero ndashimira Imana yuko yampaye application ahantu ntibyumvikana reka tubivuge basi ashima Imana ko yari amaze indwi zingaha agwaye none yakize naho ijwi ritararogoroka neza mbona yashyitse hano akagendagenda neza ni igitangaza kinini cyane ikindi nacyo yari yaronse akazi hanyuma bamurungika ahantu imodoka idashobora gushika asenga Imana kugira ngo imihundurire ahantu none Imana yamusize ahantu niburi hameze neza gusumba hambere ivyo arabishimiyemo Imana dukomere amashyi Umwami wacu Yesu